E Federação Brasileira de Futebol, entrando em outra semana para estudar a possibilidade para cambiar Dunga como treinador de Brasil, para mau resultado no eliminatório para o Mundial. Globo Esporte informa que o CBF está realizando várias reuniões para decidir o futuro de Dunga. E coordenador de seleção Gilmar Rinaldi, meio de comunicação no Brasil está pedindo a cabeça de Dunga e está propondo Tite, treinador de Corinthians. E para 11 anos consecutivos, torna a Winter Golf Tournament na Tierra del Sol. E o senhor Eric Winter mesmo está na rua para um torneio. Wederom zijn wij enorm enthousiast, vooral ook omdat Erik Wenti deze kant weer opkomt. Ja, en ieder jaar doen jullie voor een charity. Hoe is het dit jaar? Ja, dit jaar hebben we met de familie Ellis van Papiamento Restaurant de Aruba Autism Foundation gekozen, geselecteerd om het geld wat bijeen wordt gebracht aan deze stichting te doneren. Hoe selecteren jullie de stichting om een donation te doen? Hoe selecteren jullie? We kijken naar de doelen van de stichting. Niet alleen dat, we kijken ook wat de stichting zou willen doen met het geld wat bijeengebracht wordt. Dus dat ze er echt een goed doel voor hebben. En het is niet alleen Arion Wine Company, maar ook de familie Ellis, die een grote stem heeft in de keuze van de stichting die we selecteren. Ja. Sì, è un torneo popular, então é over te cabe bisa ku ta algo ku venta mes Arion Wine Company e Papiamento Restaurante te diga hopi din ang tempo denje sempre maneno sa ting un foundation of algo un cos caricativo che sai também na jeco top importante que nos atrove pus a golf para ajudar a comunidade de Aruba caminha ta hopi necessário atender. Então nós passa sem participante caba, me quer nós serena sem de socio nei, que vem nós tá hopi leu caba nós tá praticamente nente clá, James tem tudo cost nei full controlar, nós tá começar bom, fora de bierne di setor para no board na Papiamento lo tem cocktail party com tudo bem nan, então o senhor Vente vai estar presente. Então para já sabra, Jesus nós tem shotgun aqui nan, então seguir para fiesta manera ta turanya ko premiation. This year will be the same as years past. It's going to be a two-person scramble with 30% of their combined handicaps going towards their final score. Oh, it would be stable four? No, scramble. Scramble format, which basically means each golfer will hit their tee shot. They'll take the best tee shot between the two-man team, and then all hit your second shots from that same position, basically continuing this process until the ball's holed out. So you'll have one score per team. One score per team. One score per team. One score per team. Hopefully it's a good score. That way they can win. And the big prize is? The big prize will be a trip to Wente Vineyards out in California, from what I believe. Actually, we have a couple guys who won it last year that I think returning this week from going out. They went out there, went skiing, went out to the vineyard, played some golf, so I think they're enjoying themselves. So hopefully we have a new winner this year to enjoy the experience as well. So this year will be a great winter tournament again. Oh yeah, I think the golfers always look forward to this tournament. It's one of the top tier events we have throughout the year, and it's just a great time and fun for the golfers to be a part of. Falta solamente 126 dias para a apertura de Weganang Olímpico. Informação de Banco Cotahibabu Weganang Olímpico, Aruba Bank.